Anja, uspešna arhitektica, žurila je kroz užurbanu pijacu, fokusirana isključivo na svoj sljedeći veliki projekat. Istinski je verovala da sreća dolazi od postizanja ciljeva i zarađivanja novca. Jednog popodneva primetila je stariju ženu, gospođu Šarmu, kako se muči da spakuje svoj mali štand sa ručno rađenim vegetarijanskim zanatima. Mladi dečak, Rohan, pokušavao je da pomogne, ali su oboje izgledali veoma umorno i zabrinuto. Anja se zaustavila, osjetivši blagi trzaj u srcu, osjećaj koji je obično ignorisala. Rekla je sebi, previše sam zauzeta za ovo, moj posao je važniji. Ali tada, nešto se u njoj promenilo. Setila se mudrih reči svoje bake, dobrota je blagovrednija od zlata. Anja je odlučila da stane i ponudi svoju pomoć. Brzo i efikasno je organizovala zanate gospođe Šarme, uredno ih pakujući u kutije. Čak je pomogla da se prenesu neki teški predmeti do čekajućih kolica, što je zadatak učinilo mnogo bržim. Oh, hvala ti, draga. Učinila si mi dan mnogo lakšim, uzviknula je gospođa Šarma, njene umorne oči sada su blistale od zahvalnosti. Rohan, dečak, se široko, radosno osmehnuo. Anja je osjetila divnu toplinu koja se širila njenim grudima, osjećaj mnogo dragoceniji od bilo kakvog profesionalnog postignuća. Videti njihova srećna lica ispunilo ju je neočekivanim i dubokim osjećajem mira. Kasnije te večeri, vraćajući se u svoj luksuzni stan, Anja je shvatila da je duboka radost koju je osjetila pomažući bila mnogo veća od bilo kakvog materijalnog uspeha. Novac može kupiti udobnost, ali pomaganje drugima donosi dublju, istinski sreću koja zaista traje. Ovaj snažan trenutak ju je naučio da pomaganje drugima zaista donosi radost, a mir koji se postiže kada nekoga nasmejete je apsolutno neprocenjiv. Zapamtite, deljenje dobrote stvara trajnu sreću i donosi mir u vaše srce. Pretplatite se na Srbijan Repo za više inspirativnih priča, lajkujte ovaj video i komentarišite dole kako ste nedavno nekome pomogli.